Museesha mwendwa nina ukethia na nautho chandeni wa kilungu cha usiliva ni Mutongo TV nitawa Caroline Mweni wa Muteti ngiulilikania ni nthini wa kilungu ki wala tukwete kivathukanio cha aki no thasyo waku weta wi mwene nthi na indi twenda kunena nisia maundu me kivathukanio mthani wa umuthi kindu cha mbeti unena mo a Kenya ni makwatite aki kana justice undu violate na nitauke tumama takwata justice kana aki na indi kiuni chotwitha tinana nisia na wakili witu mthani wa umuthi no wikie na indi katumune mwanya atukethie na itutabia au miteba teli kanthini wonananya witu wa umuthi. Wakili watindata nesa okay. Asante Tutavia witawata ainge maitu tukwisi lakini kwa alama takwisi marilikani okay. Nitawa Mercy Kalondu Wambua na ni wakili nithukumite kwa miaka 22 kumela na admitiwe ta wakili wa Kenya na kwa uyu nithukuma kwa law firm kana ofisi wa wakili witawa Beneka and Advocates LLP twikuye musini wa Ilobi. Okay. Tikalibu nthini wa nene uito mwanthi tenda kuelewa kana kuye ndwani grassroots andu ko ni maumeye kwe matesi aki kana kethe onola wisi aki ndesi undu utona komebikia ni kwate suni sindu imutawise na ende yuyu kulo yambe why so bikio kasisho kethela o ai maukwata aki nundu wakwithi wandesi una kana ona niwo even mala maingi kana mabinda maingi enendi ni malea kwatia kuhakikisha kana ni makwata aki nundu maisi nzia maisi kila maile kwika ni kana matie nzia maisi kana no mathikotini awe mundu aikalo bwe mubimie atesi kana okesa kwithi asia ndi twa kotini nundu angalama kwi mabinda tasu ala tukona enembe matekwati mate file kana mate utwa makwani mo kotini nundu mewasia kana chao makwani mena angalama mbingi kana meenda mbesa mbingi kana mena mbesa mbingi lakini kila cha bata cha enembe kumanani kana serikali ina jukumu ya kuhakikisha kana kila mwenendi ni wakwata justice kana access kana ena uwezo wa kwitha no atwa ikwani yake kotini na ni kwatia enendi ni mesi kana pe program either obisini wa Attorney General ila serikali nenga nae legal aid services na itawa National Legal Aid Service na isu ni twisi kana ni ya ile kunengwa mbesa mbea ni serikali ni kana withia ni ya wiki ya mwenendi ulawi twasi grassroots uteno weso wakwikata wakosa wakili lakini alameno weso wakosa wakili maisa kusaidikana program isi kuve kindu kitawa means test ukesa kwithia wathi waitia usaidisi bu serikali ni obisi wa Attorney General ni wa sisia ukwati waku waki mbesa ubikite ba na alama tena ukwati museo ni manenga we mawakili mamatethesie kana ni maile kunengwa ukethia wakili usu anenga ni serikali ya mutethesie kwika ikwani yes kuni kindu tuteisi andu maki yao kuya musiakasya na sisya nethila bila nguthi bako bingwe wa file ni mbesa nzioke ikwani yende itono kwisomba lokila nondo ndi musomu wise ona andu kwitha matesi mio no mabalukirwe ni kwani baby ndajimwe taina mutumia omwe na makwani make makitheka na nengi no twista silence andu makwani ama itheka undu masila wa sie kukangina ku Mutongo TV akwite file mbingi muno nde kuelewa siasa na kuanana nake eona kana court ndo nasila makwani undu bailete nito mulikile nito tetea mundu la wasikatite na okwisosiwe mathangwa asukwa twika kana ekwani yo ya revoked yubu ni wota elewa na ainena na wakili ya mwe kwitha ya revoked ni kumaanisha kana nitayamba nitayalete kwambi wengi na yunundu maemani ya wakitheka chethe yake wakili atatie kumweleza ngine sa umwe ekangwelese maundu onthe memaanisha ikitheka take tungiethe yaku yutienda ati manundu cha umangie kwithe yaku tabika kula watewe nimegwanie ni unenga kana ni mate na baendie ata yuko ukwitha hotel wa imia no kindu kingi kituma mundu
esa kwithila ata ku access aki niwona saingi sheria ni nenganite ivinda ila wailo twai kwani yaku kotini ko withia enendi mekalile tu ngine vinda ila wielo twai kwani kotini ikathela alafu ila wiso twai kwani kotini ithi iwe kwani yaku icha i out of time kana waite kwani ivinda yaku ete kwani ya bitukie no isa kwithia yumbu mwene mbias nukuthina na eona i koti ndina atwaki na kunwewe inundu ne kondu baile kwiko na kunwewe kalile kwita kwekalila aki yaku to sit on your right bandu bothi kwikata ku approach kana kwikotino twae kwani ukitito kwikala musi ko pe bata muno wa enendi awareness enendi masome thwe undu sheria si kwasia na makwata mwana na wala matona kusoma siana situ siisomete nengi sikaile asia mwaito na nau undu se sheria kwasia nikana mekata mese kwitha no maikotini ivinda ila ya ilite na maithi koti ila ya ilite. Okay, nundu nini sinu ithi yaku ya makotini na niwigwa sindu bingi usinde kata bi undungi wona ukaiso kethila no kwitha eyo kwata aki undu bailite lakini nundu wake ndu fulani akisune ya mwaya mavinda angi ni ila mata na kwata mawakili ma represent kana ma matethesia ila kuona mwene ndi kotini aitwaie kwani kana i self represent kesa kwethia nukuona umanyi wake wa sheria ni munini na chui kiutuma chao ata analyze kana ata present kwani yake nesa kotini ko usually no kindu kingi kituma okesa ethia chao mwene ndinda na kwata akinesa na kingi kituma ni ukona mwene ndi atena witnesses kana na wa mukulia witnesses malile kuka kotini iki aikwe imeukia ni madrete niwe kana nimeukia maikwenda kuka chao kotini kutestify kanowe mwene wine kwani la twase wine kwani na jirani waku kana na relative waku lakini no care kwat kwikao kuyu report kwasia mundoi no ekie kindu kithuku na wikia nundoi no kuona kana no kuona chao kukuumisia na baunivo enende maile kumana kana kiukieleza kiki kindu cho masia kuthi kotini kana ona kuthi kukumio kusi makosa mekikie nundu twitha na obisi wita wa witness protection na obisi usu usobitwe ni kana with the no kusia witnesses ku protect witnesses maika dhulumiwe kana yututanaba kuthiwe kwa kusobia ingusi ndo ngusi anise siobawa most of the time sotona kwitha niwe we ngusi na ne wabeke one ni no la weki ye bitio enza tutanamba kubika ba mala maingi ni withila mundu muko kana any mwene ndi fulani ni wakose wanandu mbesa na membesa na wewe kama sabu andwa nambe yosila na monyi ninye ngumi ndienda kwa sakana kotini sa ongo lakini usia sio kethila mbesa ile siku to ba kotini mo ona mailete kumia na mutheno lakini wo wika no bate ya lebu no tona kutoa lebu na nundu wakwe makwithiele cianesa nundu maybe andwa suna somu kuwe na nemesi balame ukukwatilia inde yu yethila nduna access akia kundu bailete na bobu mwesa kwikata nundu mu manenga ni watu ni mu manenga mbesa cia lawyer lakini no ithino kwani yevi na muno kwesa usila nandu mena mbesa kwiuge niwo lakini vai kitumi kila cha ile kutuma mwenendi alea kuthi kotini ainondo mundula umukoseiye na mbesa mbingi kutewe kanena sana nzomu kutewe kana ilasi yake kila mundu ukwati wetu tofauti ukwati wetu tofauti na mundu neko zisi akasia we nyeta kwa karo
ando sekane kaniamo kama mbini hiyo mbindi na na maiki yanga yisi andu masana maiki yanga lakini sisa utakaa umefinywa ni guo lakini kiukia ile ithaki thiu kila cha ile ni kana kila mundu ena aki ya ku approach na kuthi kotini na otondu nasia emba mundu no kwitha aikia kana andwa matono mumisia kana chao nuenda aka report ona polisi uka report ukasia mundu no kuni threaten mundu ni musikatie na niwe siku threaten mundu ngi kana no mumisia kana no muwa ni makosa na ni crime na mundu sino kukwatwa na isikatiwa na kuba ikitumi kituma mwene ndi kala abiniwe rights yake ni mundu ngia inundu mundu su eno kwati monene chao kwiwe na kwiona ona eka National Legal Aid Service sunaweta kwi civil society organization bingi mono NGO iteve asia ala enendi ala mapini kite muno kesa ithi enyewe mundu nukwendo utethio ukesa kwithia no wathiba u ase kwikata aketie utethio ateve we kudeal na makwani asu na yu mundu niwetikelewa kuikwasia ngani ningona mena mbesa na lika ikwani ni namo niona ningusindwa ndwise okuwiona wia nundu andu akenya be bandu mali kilo kindu kitawa kitu kidogo hongo mundu akasia okay no wambia ndikakie but nenetekele tu kuikwasia nyentina kendo na kinandwani mango seye na mailiona nona nicho kitumi ni nawe tiela ingitu na ina show ino nawe takana ivinda yikwina small claims court court isia makwani alama nini na yu isu ni kusaidia enendi madhima report makwani mobau alama mambesa nini sia milioni mwe na ndhia esu na onakaiti makwani onde matwa waku yu makwani matatwa wabau tuasita mwandikano employment na land nundume na specialized kotisio ila iso witwe makwani matwa wabau lakini enendi vaiva tawa mundu kwigwa muvine nundu as long as no nena no tone kunena no kwiyelesia yu kotiesu isu muno ndi atia chao procedures bingi complex nundu itwese miao kana law na process ya kotini ni complex lakini koti yesu create twe ikwesa kwithia chao ndi kwatia sindu isu mbingi sia undu complexity uitowe kwani thank you na ndi yutu yuthiu muone twishokethia tithatina nani cia mundu makonetie yukusubia ingusi ni tuciokethetie nitwacokethia kindi kilungu cha usili na vani Mutongoi TV na indi titekwa nanga ndateka yutenda titabwe nyene nondu nonio yikika lakini nengukia nawe to nindona kuwawa mia ni kunzia mundu yokili tambe liliobo mia ni kunzia nondu nenese mwenda kumana ubwo mia onisia na ku protect witnesses because nondu witnesses kana ngosi ni kindu cha bata muno ikwanini kwou one kindu chambe enendi maile kumana kana kudreten witness ni makosa na wa threaten witness yao hukuobwa kwa ngosi si kana wanasio sia ile kudreten ni very important ni nando mabata muno lakini nondo ni mea onisi kana ando modreten meokwo modreten ando kwina sindu mea oyikitwe ya kusia
witnesses maika kata maika threateniwe kana maiko wawe kana maika intimidatewe maume pull out male kuthichao kusikata kana kunengane affidavit ile kuendekana kotini na kimwe kila kinene ni kana ni wetete tutana i break Witness Protection Agency la ofisini wa Attorney General ko ukathi kwa ofisi wa Attorney General na kuma saku kwa ofisi wa Attorney General iwa Masmat ukathibo kamatavia kana nienda kusi wata witness tanengosi na mai evaluate mone the extent of the threat nemba yibona ni real serikali ni kunenga protection na protection isu saingi kulingana na uito wa makwani ni maanisha wana serikali kumie vau first no yambe umia chao uloku threaten akakwatwa atwawe polisi chao lakini emba environment isu muno twaseta siana kana makwani ma serious muno ni serikali ni no yuma siandu kwika kama ya kundu kungi ginyela probably kwani kathela na yathela ngina uka relocate wa view ukaumwa bo kuba ikituma mundu wonie wino kosi ukwendekana ni serikali wa kumina crime taomina crime wina ile kumela ukadhiko kwa Attorney General ukareport na saingi wisa kwethia mundu asiai abiti iwe twasi polisi you sikata polisi hata na kwete ebuti ndio mbadha nikwe ko ukwe structures sisikitwe la enendi matona ku access na twasiemba wina wekwani na polisi no the ofisini waita wa aipoa ukathi ukasikata baune kana mautethesie moene deal na makwani alame against polisi lakini kweo sindu ingi twase embani kana yuta kumathika kotini kana kuni kai testify kaeleza ke in open kabisa nike kia wabandu ta box nuke saida nikabithe kaikuonekana ndu ilake uthi kotini kathika kwa maneno la mundu kakoseiye ona no ke ukiona kata lakini you advocate you no ngukulie ketha twase ta case ya mutumia wa rape kana niwezi kala wa rape na niwezi kauna kuka kumio kose alifanya akafanya yo na wakabitha okay mundu akoko obwe lakini to wetha ese no kana kaukaweta ona wa twist wasia tuyasya kwanza kindu cha mbei no ndo mbanu kukathreteni ndei kalandini that is usino nziemwe ya kusia kana lakini mbwa serikali yona ni solution ya kusia kana kani kukaumia environment isu ni sikaona ni kaumisu mawana na maumu nginona asei ukesaidha ni ma relocate wa mato abandu bangi lakini isu tiyo ideal ila ideal ni kumya uloko sie niwe umagwa bau kisioni ape tango dakatungilile okay watu ya siana ni ya openly la siende na kama kana siende na kuelezea what happened na kindu kingi ona twase makwani asuma mo nimeka in camera we kindu kita wa camera no mwikale kotini ukesaiwa wewa uikalite vukile uthinza twambo mine kwani iva kana mundu kana makwani masiana maithukiwa yamaile kwithukiwa in front of everybody anocho kitumio na mai report wa makasetini kana na TV ni ukono na masitwa makana maiandika wake kitandikwa initials MKW kindu tachu nundu kana kakane kanina nikaile kusiwa nginyela kata kakanene bana sindu imwe ni very traumatizing okay no yuta mundu mwima kuunikana ina mundu mwimeka wata ando imamasiya wa me ngusi almost the same way especially na hii na etacha witness protection masiya wa the same way na mtoto asiama ile kuitia kureport na kuitia utethio pa
kwa ofisini wa Attorney General kana mekata masiwe na mai protect, lakini kila cha muhimu ni mundula wina uku suspect kana chao nutona kumuumisia niwe wa ile kusikatiwa kwa polisi pia ni kana au mwebau aeke kuthreaten mundusu. Na nundu yu twase ni mwa ikotini na mundusu ni wopwa protection nini nengetwe is it forever? Nundu mundusu no nesi maybe over for some time, no over for some time on that nini se or you these are kana ibo wa milele okethela mundusu osokuyoko kwi makwaniala sentence la sheria ya itie ni life imprisonment twambise na mada twendete defilement ya twana tunini ando asui moba wa maisha lakini ona bala mundu obwa na kichobo chake twase cha myaka 10 na ithela na yuka kila kile kwikwa ni kana mundu usu atanamba kulekwa kana kililie kulekwa ni kwithana andu alama thukumana na polisi maile kuthi nginya pala mundu usu wikala makamane situation iliata na niwe wiwe akuiwata chao onatwase mundu atanamba kwobwa kwitaiwa probation report probation report ida yendo mandika kana mundu wi no lasi moba wa nundu nayo kuye jela kuye usuye muno kana ni wa no alekwe akanengwa kihungo cha muthembongi kwa uyu jaja tanamba kwa mwa isu ni makesi ala mundu tona kukekata kunengwa kivungo kitecha kwikala jela twase bitwe fine kana nengwe we awoko nako maskulu na yenda ku report community service sa you atanamba kutua kiu probation officers ni matumawa kula musi kula kwa mundu sumete kana kula complainant kula wasikati umete mama nekana nimebetha be danger yoyote ya mundu da ale kwenda kaende sema thinangi no isaidhi onangi alama nenga we kulekwa ni musumbi no ando maya so biwe miaka pasi 25 lakini ona ndina athela anutuona itembe angaku muno asu matanamba ikiwa in program isu ya kulekwa kindu chuni kikawa ando ulama akosanie makekaliwa ndi makamanai ando aimetise wekeo na be possibility ya chao mundu alekwa kwikata kuminukililia bala watia lile na wisa ithi ando alama tabe benduka kweta kubenduka nundu sino no kindu kimwe kisiawa mundu no bendukite kumela wekalile jela akote saifanya kana nusi no mwana wa musiusu na kuithi kuisia ndo mando mayansi yuite sioka of course we mundu enda mundu ayoba na mayoka mayefanya okay I know the harm itono kumasiokea lakini nakio utumie niki wandini na kaune wakuiwe ni silikali atwa kundu kungi kala kundu ku forever na kotini yate kasi andwa mwana tu atoye kuna na maybe nundu ko yai kwenda ko maybe bata maumise nibo megwame yani lakini nundu wake ni timato ye kuya kotini yate kasi ona kau ani tu athame ise kundu kungi na mundu usu maybe ni wobiwe ni masiawa ni koti kana mamaneka wako mwatu iwe yu inwe bangile inako aye ni masiawa you protection isu manengo either in different levels ti kumwa tu yeyoka you mundu assess yawa alafu depending na extent ya danger ila hivyo kana seriousness wa ikwani ila hivyo ukesa kwithia you action ila agencies su serikali kutumia ya ku protect ni tofauti ona kungi bidi yangi na mundu avindu iwe isitwa na ID so it's so serious lakini kila chabata ni wina ushahidi utona kutethesia serikali netona kutethesia enendi kwikala na mugo no uka report lakini serikali ni ile kukwika kundu itona ku protect nikana nduka umie in the process tangusi ikulo ya mweso na jida ye complicated ona kono nzanga weyo
na nina kulilio na wethi lai no nisi no ngwisa ukona ngukuli mundu wakuoa wenda no kusiwa kaza nishwe wone wombo kana mundu amwita moi yuwailite kwikwasia ukusiwa kana mundu ni moi ni wiba nondo unless someone says ni moi nono ngulilika na story some time back mundu mukosu ekikwitikila sayenye ni moi na ninya ni moa lakini yuwe we nino kusi kana usu ni mundu moi what do you have to show kuprove kana mundu ni wesini wokoete sindu cia woila undu asia ni complicated. Okay. Ni complicated na useo nundu ku kamba sindu isu niketiothela nundu wa Christianity andu ku adopt sindu isu lakini bado kuoana na woi ni crime. Ni makosa. Ni makosa. Na kuyo sindu ila andu withia kukasia uno ukusi wa mundu nukuie ukamukoka mwithio kwa kuya muthei usutio ukusi kana sindu mbingi isu cia kikamba lakini isu no cio itwawa isu itwawa nyona asema ile itwawa the traditional justice system ni makasa ni mo inono netesi ai mako kutumeka nasia kana na itwatia not necessarily ndo twenda kwene kilungwe tudenge na bya simo nikendoteje mundu wibaya nze kusiailizia niwo otondo na isie Masi Kalondu Wambua wakili na no mungu ate na namba yako ya simu 0724753140 no mungu ate asante no moke kwa bisini kana maka ukunia simu nenge wa balaye okay yes nende musesa mwendo na ulilikani ondo umwe pa Mutongo TV tukwete maloya ndukese kwiwa tatona mukunie simu na mukulie kulu yukuwa yebi na nikendote theke na nenge ne movea pyo nundo wakosa kuwa kameme kama bisa kama Mutongo TV welele kilungu cha usili timini hapa until next Wednesday. It's Caroline Mwenu wa Muteti. Good night.